ruguru za Mukoroci zasanga zikamanuka zikiroha muri Rwama n'izigenda ikazavamo Rwaraba na Rukuga zikazabyara Fleuve Congo. Oya ntago aragenda mani uriya mutipe yarambwiye ngo oya yavuze ngo nta minota 10 yarambwiye ngo tugenda none ahangaha none tumaze kuvugana kwa karindwi bakabona gutahuka n'abantu bagira ibigazi byinshi bagira amavuta y'ibigazi bamara bakavuga yitwa rumayimayi nakaba nk'abasinzi cyane Imana imbabarire baza basinda cyane uzumenya uzumubona uzwamaringa ukabona arasinze inzoga yawe yitwa rumayimayi ingari ryose agisinze inzoga yawe yitwa Evre, jewe iminsi ndamamara yose nakora mbona uko namusanze akaba ari kumusiga inzoga bita muringara bazayita ngo nimbira masanga mbira inzoga iziryoha mu kanwa y'umwerera izisa n'amata yafunguye uyinywa iryohereye nk'umutobe yego ariko ikaba mbi cyane igasindisha cyane niyo ngiyo habaye n'ubundi rero nk'uko wari ubibajije baravuga ati iminsi tumaze turwana ntaco twagezeho bagize declaration warayibonye baravuga ati tugomba guhura n'abanyamurenge swat imitwe itari y'ababembega niri ivuga mugenzi bakavuga ngo ntagomba kujya kumwe n'abanyarwanda ntabwo ari abanyarwanda n'abanyamurenge turabazi bene babona bisenga Imana munaniwe nguko intambara yabimeze ariko mu by'ukuri si ya none n'abantu basanga ngo intambara bagirana ikibazo gikomeye c'ababuyi n'ababembe hari n'abamwe bazavuga ngo we ntiyoshaka umubembe kuko umubembe bamufata nk'umwanzi w'iteka ngiyo intambara y'ababuyu ngaka karere k'ababuyu. Urakoze cyane ibibazo bikeya cyane ngiye kukubaza warugarutse ku kintu kivuga ko babazizamo n'icitwa ko bafitanye isano n'abatutsi mu mico yabo hari imico bafite isa n'abatutsi imiterere yabo uko basa ayo masura uko bateye igitutsi ijambo rya mbere abatutsi nabo ntibateye ukwabo ni morphology mu by'ukuri hari bamwe ugasanga bafite isura ishaka gusa n'iyiwacu ariko ntidusanga iyo rurimi bari ururimi rwabo basuhuzanya abari nake abari abenshi niko basuhuzanya wena unene nakulu ikutamema iyo ni imvugo yabo ntaho duhuriye mu by'ukuri noneho bagasa kandi bagira n'ikira cyo kwikorera ku mutwe bakavuga ati ibi nabyo ni ibigaragaza ko tudahuye n'abangaba bapfuro bikorera ku mugongo abembe bikorera ku mugongo abasabanye ntunuko abajoba nuko babwari nuko abangaba bo ni impamvu bikorera ku mutwe nk'abanyarwanda kandi ni n'amashusho nta sena yacu cyane kandi ibo bakaba batarakoze ikijenesi kigashakira cyo muri 64 ntibagikunze ahubwo nabo carababihiye kibamaraho abantu none ugasangaga mu by'ukuri bafite nk'ivyo bintu babaziza morphology yabo noneho n'uwo muco wabo kritere yabo idahuye n'iyababembe. None ibyo byose urabivuze bakomeje gutakaza ubuzima barwana n'iyo mitwe y'abamayimayi bifite nyunguki mu gihe baba babigezeho ibyo guhura n'abandi kuko muri ibyo bice byose uvuze abo begereye ni abanyamurenge nitwirwaneho byaba bivuze iki baramutse bemeye nk'uko barimo babiganira bikagerwaho? harimo avantage nini kubigeraho byenda bakumvikana ababembe ntabwo iriya ntambara hari uwayungukiyemo abayungukiyemo n'ababembe bayidushoramo bayishoramo
imihana y'ababembe hariya yarashize, umuhana wa Gahwera ntugihari, umuhana wa Kijombo ntugihari, umuhana w'Igisanya ntugihari, umuhana hariya hakurya hano mu Duhongohongo ntugihari, umuhana w'Irusikiri ntugihari, umuhana wa hano mu bizi hano haje Kinyukwe ntugihari. Kumva ese ubwo barungutse Mikenge ntigihari, Ipupu ntigihari, Karingi ntigihari, deja batangiye kuvuga ko n'abariya bari kwa Murima, kwa Rumanya, kwa Murembe, Ikanguri, Ibukunzi, Inagiheri, Kirumbi nabo bahunze. Avantage yabirimo ababuyu baje zende bagakumvika ababembe rimwe na rimwe bazabashakana, amahoro yoboneka. Amahoro abonetse, amahoro si kuri twe twenyine, nabo uko bayatubuza niko bayibuza. Yewe nta yindi nyungu nubona, ngira ngo namwe ibiganiro zanyu binini kugira ngo abantu babana amahoro cyane cyane. Abantu babanye amahoro, abantu bazahinga basarure, zizahagarara. Abatuye muri kariya gace baramutse bumvikanye zenda bivuye kuri izo z'ababuyu, Abanyamurenge ngira ngo wabonye ababuyu bigeze gufungwa hano kuri Douane n'abafungiye hamwe n'abandi Kinshasa, bazira ko ngo hari ababuyu bari mu bijabo. Mu by'ukuri ni ibintu birebire, abantu bagize amahirwe akabaho ubwumvikane, ntaco tuma tutagera ku mudendezo w'amahoro, usohora agasohora ntaco ikeka. Ariko nanone hari akabazo, ababuyu baravuga ngo natwe tugomba kubona ya collectivité yacu ya kera igomba kugaruka. Ubwo ni iyihe collectivité yabo? Collectivité de Rulenge ni yabo, yari yaboga ababembe baza bagiye guhinga ipamba barayibambura. Ariko ababembe ntawe batazakorogana. Ababembe mu by'ukuri mu bico yabo no mu migani yabo bazavuga ngo umubembe ni urutozi. Ngo yafashe ntaza arekura, ngo uzukurura ngo umuti ugasigara ufashe igihimba cavuyeho. Bonyine niko bazabivugira. Bembe lili baci licyubona tulicyuluula. Uwo ni umugani w'ikibembe. Nukuri amahoro yoboneka, abantu bakagira amahoro. Abapfurera imirimba batangiye guhunga, bagiye Kalemi, abahorohoro bakabatemagura. Bakabatemagura, na ubu batangiye ngo guhungisha inka, babuze aho bazishira. Abembe abapfurera ko baravuga ati mureke twumvikane, inganje na mirimba ni mubona birasenyutse, umufurero n'ubundi yaramerewe nabi. Ababembe twari tugihuye nabo ari uko duhe tuva ngo twese ko turasa Abanyarwanda. Ariko se Abanyarwanda ni baramuka bageze imirimba bakagera n'inganje, umufurero azasigara he? Ntazaturana n'ababembe. Ababembe nabo bafite ikibazo, batangiye kwihungira bamwe. Nguko intambara imeze. Ariko tugize Imana hakaboneka umuntu tubera umuti, akazana ibiganiro. Abanyamurenge babisabye kenshi, icyo baturaga batuziza n'inka. Twese ubu ngubu nubwo tudatunze ingurube, ariko natwe ntaco dufite. Nibaze noneho twicarane dusangire ubutaka, hatagira uvuga ngo nyina niwe wabujaye. Ubwo bazavuga ababembe ngo nyina niwe bene ubutaka, ngo ubutaka bwabo. Reka iyo ni impamagazi n'ubundi ubuyobozi bwatwirwaneho iyo buvuga, usanga kenshi bavuga yuko bo abaturage babakeneye kugira ngo baze babane mu mahoro, ndetse n'abafite intwaro bazirambika hasi, abakongomani bose bakabana. Reka rero tugane kuri point zero nk'uko n'ubundi twari twayikubajijeho. Gira ikintu yivugaho kuva umwanzi yava mu Minembwe akikonera, unadusubiriremo ibice yavuyemo neza naho bivugwa ari uyu munsi wa none. Urakoze cyane. Ibiti umwanzi yavuyemo abasirikare no bari babizi, bazayibabwira. Reka mbabwire point zero. Bari bageze oya ntabwo ngendana, none se ntabwo uzi ko bariga kenke? None se ndi umuvugizi w'abasirikare menye ngo bavuye ahantu? Oya noneho yewe civile icyo nokora anobaha geography, nobaha agace kariya gace.
okay duhe kariya ariko naje unyemere nk'umunyamakuru nkubwire nja yonzi yaho umwanzi yarari ariko nta kibazo duhe amakuru ya kariya kuko njewe sinkeneye kuyakubaza sinkubaza ngo mbwira aho umwanzi yarari jewe gusa urambaza kariya gace nkakubwira ariko jewe sinkeneye kuyambwira yo ngaho umwanzi yarari jewe niba ukeneye geography hariya ariyo nkubwira ariko duca umwanzi yarari mu sintuzi hari umuvuguzi w'ingabo azakubwira gitavi zo kwishura nta kibazo ngaho tubwire kariya gace ariko cyane cyane uze kugera kuri point zero ukatubwire neza no kwa Murima oya geography ndayikubwira yego geography ya point zero egira imihanda ibiri yego umuhanda nuriya muhanda wose bita route Mwenga uzuvi Bukavu ukanyura Ibuvira ukanyura Ibaraka ukazamuka Ifizi wagera Ifizi ukicamwe imihanda ibiri umuhanda umwe cyangwa se ukigabanyamo imihanda ibiri umuhanda umwe ukazakomeza inzira ya za Rulimba undi ugakomeza Ikananda ukagera mu Idota ukambuka Mugera utarambuka Mugera niho uzuhura n'umuhanda nanone ukatira Ibaraka uzamukana ahitwa Mugafurwe ni munsi yo mu Bibogobogo ukazagera ukambuka Mutambara ukambuka Isimbi ukazazamuka ugahura na wa muhanda wundi hano kuri Mugera igahura nayo yombi mukambukira kuri Mugera Kotongo mugakomeza mukarenga kuri Mugera hejuru kwa Murima kwa Murembe kwa Ngurube mwagera kwa Ngurube mugahura n'imihanda ibiri kandi umuhanda ukomeza wose mu kuboko kw'ibumoso ukomeza point zero uwo mu kuboko kw'iburyo n'uzo ugenda Ikanguri n'ikirukonera muri Kabembwe muri Gisu ukika kwa Nundu uriya rero twavuze wa point zero niwo uzamuka ukarenga neza muri point zero ni muri point zero rero niho zone ya Fizi nazo niho zone ya Fizi cyangwa se collective zone ya Fizi gabanira na zone y'Mwenga ugakomeza haruguru y'umuhanda ubugiye muri groupe Mabarara uzakomeza kwa Ntayoberwa wakomeza umuhanda wose ukagera mu Rwisankuku Irarombiri ukazagera mu Mikenke Gipupu ukamuka za Nyamiseke Tumungu ukikonera muri Rwerero ugakuka Imagenda ukazagera Mayimoto ukazagera Igakanga ukikonera aba witse neza hasi ku ruzi ukazahura na Rusizi ivuye ku Ndondo ukazakomeza ukararizo hava ukagera kwa Patahori Karundu imbere kwa Patahori kwa Shefu w'Umunyintu ukazahura na wa muhanda w'Imwenga rero point zero mwarimu wajeje niyo ngiyo point zero rero ifite ibiranga ni mu mahuriro y'amazone abiri zone y'Imwenga na zone Fizi iyo ukomeje irango ryose iri biti irango rya Shinde Mitumba uzogera haruguru ni mu Rubemba uvuye hariya ukasa n'uterera kandi ukagera Nyamabuguma awayivamo ugaterera kuri Mukoko uvuye kuri Mukoko ugaterera hano haruguru y'Abasita Nyaruhinga ukazayikomeza bukandi basa n'umanuka uja muri Sud ukazagera Ikarege ukazakomeza ukazagera mu Rugera mu Rugera hasigaye inyuma yawe ukazakomeza irango ryose rya Rugera ukazagera na Gatete ivamo ukazagera kuri za Mizimu ubwo nanone ukabugeze muri Mirimba ngiyo point zero abatari bayizi nabiherereye iyo umanutse muri point zero mu kuboko kw'ibumoso uzugenda Ikanguri wamanuka Nyamabuguma nanone ukika mu kwa Ngurube wamanuka Mukoko ukika kwa hariya bita mu Rusuku akaba amayira abiri imwe rikagutwara kwa Murima wamanuka kwa Bishambagara nanone muri kariya gace ka haruguru y'Abasita muri Nyaruhinga ukagera kwa Murima wamanuka hirya kwa Mutongacimu aho baturaga bita kwa
kwa Mubikaro ukikira haza kwa Rumanya, wakomeza imbere ukazagera Igakamba, wamanuka muri Rugera ukamanuka kwa Kizura, ukikira mu Kizura, wamanuka nanone imbere hagati ya Kizura na Zana Gatete, ukikira Igasonge, ukomeza hariya Zana Gatete ukikira mu Buhara, wakomeza Imirimba ukikira kuri Kirisi. Ngaho nako gace rero. Wow, urakoze cyane. Ariko nukubera utekereza ko ari iyihe mpamvu ubona point zero isa n'igira agaciro ku mpande zombi, haba ku barwanyi? Point zero rero sinzi strategy ya gisirikare impamvu bakunda, ariko ni hejuru. Ni hejuru. Iyo uri muri point zero ubabona Minembwe biri munsi yawe, Minembwe yose. Iyo uri muri Nyaruhanga Minembwe yose biri munsi yawe, kandi abasirikare bakunda kurwanira hirengeye. No kuvuga ngo iyo ufasha ari amarango Minembwe yose ibisigaye hasi yawe. Nanone werekeza iburasirazuba kwa Murima, kwa Rumanya, kwa Murembe, mu Kizura, Zana Giheri nubwo ari hejuru, kandi nanone abasigaye munsi yawe. No kuvuga ngo hariya hafite izerekezo zo kurasa iburasirazuba n'iburengerazuba. Ahantu bita Ikanguri na Giheri ni ahantu hatuwe, ni ahantu hameze gute? Ni ahantu hatuwe. Ikanguri haratuwe, hari hatuye abashefu babiri, Musambya na Kabonga, nabo bari batuye Ikanguri. Ariko mbere yaho hari hatuye Ntayoberwa, shefu Ntayoberwa niho yaratuye. Wakomeza wa muturungu uruzi rwa Bengezimwe ubwina Giheri, hari hatuye umushefu w'umubembe witwa Rusambya. Ukagenda wagera Kirumbi ni kwa shefu Sebatwa. N'ahantu hatuwe cyane. Okay, ariko kuri none bavuze ko nabo basambutse nyine barahunze. Bagiye berekeza ince za Mutambara epfo, abandi bakajitanganika. Nuko niko hameze. Hanyuma dusoza, hari bene Sumaila ari imvugo bakunze gukoresha, nari nayigarutseho mbere, bakumvikanisha ko point zero nta ugomba kuharwanirira, Rwitsa nkuko nta ugomba kuharwanirira, nkuko ugenda ubitubwira nyine utwigisha. Hari ibice bimwe abanyamurenge batakagombye kugiraho uburenganzira kugeza naho borwanira uburenganzira bwaho. Abapfure bazavuga ngo uyu mufure yakubitiwe mu isoko, azavuga ngo rigati fayiri. Aho umunyamurenge atagomba gutora ni hehe? Bavuga badafite agaciro. Rwitsa nkuko adafite agaciro. Rwitsa nkuko hari hatuye ba Mubangire, hari hatuye ba Mazirantoki, hari hatuye ba Semabanga, hari hatuye ba Muzehe Barundi Mutendwa, hari hatuye Abagorora. Hariya niho batwikiye umusaza Byambu mu nzu, niho batwikiye Semabanga mu nzu, niho batwikiye Mubaya mu nzu, niho batwikiye undi mugabo w'Abasinga mu nzu. Aho ngaho kuravuga ngo ni gute hatagomba kurwanirwa? Nta gaciro hafite. Urumva ayo maraso yatahari, bahaguye se bagiye gusaka, bahaguye bagiye kwiba, bahagiye bagiye kurwana. Abo ni abasaza bamwe ko batwikirwa mu mazu, abandi bakabatemagurira nyine aho mu nzira. Hari hatuwe. Urakoze cyane. Ahantu na hamwe aho bakubwiye ngo barwanye ataratwe n'abanyamurenge nehe? Niyo Rwitsa nkuko nyine. Nakaye gata abanyamurenge. Ndeko ndakubwira Rwitsa nkuko bari hatuwe. Hari hatuye abarundi babahiga. Ndakubwira umusaza Mutendwa, muri umuna we witwa Mubaya niho yaguye, niho bamwishiye. Hari hatuye ba Byambu w'Abagorora. Byambu ni mwene Rwigenza, niwe mfura Rwigenza, niho bamutwikiye. Hari hatuye Semabanga no Mumanura, niho bamwishiye. Hari hatuye undi mugabo w'Abasinga. Hari hatuye ba Mazirantoki, hari hatuye Abasita, ingabo yuko base Mutimbwa. Wari umuhana munini apana mutoya. None se bavuze ngo bazabarwanira ngo hamara abana hatari hatuwe, ninde wo bivuga?
umunyamurenga erega n'ubutaka budatuwe twaburagiragaho twabuhingagaho uko ni ukuri kandi natwe tubusangiye n'abandi iyo uri hariya gusa wambuka Rwerera ukambuka ukaja mu za Gatongo za Ngoma uzakomeza hari abanyamurenge batari batuye umuhano umwe bavuga ngo abanyamurenge batari batuyemo muri kariya gace nakaye nkubwiye n'abantu bari bahatuye bakubwira agace kamwe gusa iyo ni gwita nko warubajije mu Rubemba hari hatuye abanyavyinshi bakunze kubita ngo ni kwa Nyamisitari ariko hari hatuye abanyavyinshi n'andi moko kuri Karonge hari hatuye abasita n'abarundi babongera n'abarundi b'abahondogo hari hatuye n'abagorora Igakenke hari hatuye abasinzira n'abarundi babongera hari hatuye abahondogo hari hatuye abanyavyinshi hari hatuye hakurya hari hatuye abagorora hirya hari hatuye abanyakarama kwa Shamamba ruguru hari hatuye abasita b'abahogo je ndagenda nkubwira tuya duce twose bavuga ngo Imikenke yarituwemo n'abarundi hano kwa Makerere hari hatuye abasinzira imbere hari hatuye chef Sebikamiro hirya hari hatuye abarundi babahiga n'abongera aho hari imbere hari hatuye Imikenke yose yarituwe Karingi kundagenda nkubwira Karingi yarituwe n'abanyavyinshi babakira amacumu yarituwe n'abagorora bo kwa Fatake yarituwe n'abasinzira ingabo y'abacundambega yarituwe n'abasinzira b'abayira yarituwe n'abanyavyinshi benshi Karingi yarituwe n'abantu benshi bavuye imirimba benshi Karingi yose yarituwe Vogwe yarituwe n'abashinga benshi gaturwa n'abanyavyinshi gaturwa n'abasinga benshi nta na hamwe ugenda umbaza buri muntu anakubwira bari bawutuye Mibunda nini Mibunda uhatuye abanyavyinshi bo kwa Gasuzuguro hari hatuye abashombo ingabo yo kwa uyu mugabo w'umukara na Mushishi aho ni hejuru mu Marunde hari hatuye imbere ku Kibundi hari hatuye abanyavyinshi babagigi hepfo wamanuka hano mu Rushasha hari hatuye ingabo yo kwa y'abacahanira b'abarundi babongera wabanuka mu Rushasha hepfo hari hatuye abitira ingabo y'abayengeza n'abandi amukura yaratuye n'abasita wamanuka mu Bijanda hari hatuye ingabo y'abitira hakurya haruguru mu irango rya hano rya Bijanda hari umuhana munini w'abitira hakurya Nyabihoma hari hatuye abitira hari hatuye n'ingabo yo kwa y'abadinzi yo kwa Ruturubika wamanuka hepfo mu Nkango uhereye mu Gisayo hari hatuye abitira hari abatuye abasita kwa Semujombo haruguru hari hatuye abasegege hirya hari hatuye bakaruzi w'abarundi ukika hano mu kwitara hari hatuye abahinda hari hatuye abanyavyinshi wamanuka hirya hari inyuma kwa Kabemba hari hatuye abanyavyinshi n'abarundi bamarimo Mutayega Aroni mugakomeza hakurya mu Rukwiza hari hatuye abazigaba hepfo mwibakura hari hatuye abahinda hakurya no kubira ntakageza muvandi tunyuriye muri Rugezi muri Rugezi yari ifite umuhana w'abadinzi abadinzi b'abadahara haruguru yabo hakaba umuhana w'abasinzira bo kwa ariko hano mu badahara babanaga n'abagorora ba Muzehe Mabondo babakinagiza haruguru hari hatuye abavusha watambuka mu bavusha ukije haruguru hari hatuye kwa Sabune wamanuka hepfo hari hatuye kwa Budamu hepfo kwa Budamu hari hatuye abaduganira bahaje nyuma wagaruka ni Nyamuronge hari hatuye abaziga bagasumoya na ba Muzehe Gasimimbi wakomeza imbere hari hatuye abasinga kwa Gihene n'abandi nk'abo ngabo Inagatete abantu bari barashize bari bamaze ingabo y'abega yo kwa Kamunege n'ingabo yo kwa Ndwanyi ngira ngo warubajije agace ka Rugezi nako ngako ibyo byose utubwiye abo bantu bose batuye muri ibyo bice hagira umwana uhagwa aharwanira mu gitangaza cabaye ngo azize ubusa
icyo ntumenya gusigura ni imitima y'ababivuga. ni bene Sumayira. imitima y'ababivuga burya ntawo bwira umutima muhanano ntuzawuzura igituza, ariko icyo nzi barababaye. ntaho turapfusha na hamwe ngo be gupfusha nabo. abo dupfusha bacu nibo babo. ntabwo dufite abantu bacu twihariye dupfusha ibo ngo ntibabakoreho. kuriya umunyamurenge ni umugozi umuhambiriye. umugozi umuhambiriye ni nk'intoki ziri ku gikonjo. utemye urutoki rumwe izindi zirasigara ariko zibabaye n'igikonjo kirababara. turi nko ku gikonjo kimwe nabo. ari abo bagiye kwa Sumahiri birababaje iyo umuntu avuga ngo mwamarishije abana, yamara agashimira ndetse n'ababishe akavuga ngo bagatora urugendo bakaje Burundi bakaja gushima ko abo bantu bakoze akazi nyine bakatwishyura abana, ariko abapfa ni ba nyirasenge ni ba nyirarume, indege iraza ntitoranya. icya kabiri mu by'ukuri politike ni ikintu kibi. ni umurongo umuntu azaha mwiza cyangwa mubi, ugaha umurongo nyine ni uko nguko w'amafuti ukaja muri uwo. ese ubu nyine kurabona bimeze gute uyu murongo ko tuba tubona nabo ubwabo basubiranyemo? ikihe kibazo? njyewe sinarinda aho basubiranyemo. wowe nimba muturanye nabo aho bakoroganye, njyewe nta makuru nzi yo gusubirana kwabo. tiwabonye wa musore witwa Ganza noneho na Kongoro ko ubu nyine umwe aho yoca undi yohanyuza umuriro ngo Kongoro arashaka gufungisha uwitwa Ganza. ariko narebye kuri televiziyo ntabwo nabonye. jewe televiziyo ndebaho ntabwo nigeze mbona. sinja kuvuga amakuru mvuge se ngo bakoroganye ntarababona. wowe wababonye, nje sindababona. kuva za faranga bakorogana kuri za faranga zakomeje none ubu nyine bagezaho batana mu migozi. birashoboka ko wabumvise. njyewe ntabo ndumva muri abo ngabo wa muvandimwe we, ntabo ndumva. none se turumva Mbayahaga avuga yuko Kongoro ataciye amarebe bene wabo. afete mu buryo bumwe bwumvikana. Mbayahaga yagira abavandimwe baba baramugiriye inama. njyewe ngubwiza ukuri, iyo nza kuba nka mwene wabo na Mbayahaga mba naramubwiye. imeze gute? ni nkaho muzehe bamuhama. inama imeze gute? bakamubwira kareka ntagume gutuka abantu, kuko abo yikoreye mu kanwa ngo ni intumva z'abanyamurenge. umuntu yo kwa matu kubwoko bw'abandi bwose ngo ni intumva, turi mu kaga twaye dupfa. kandi yamara akavuga ngo we ngo ni umututsi w'umuhima. abahima ntibaba bemera mu bapfurero. abahima baba mu banyamurenge ni bene wabo. dufite abahima natwe hari iwacu. yamara akavuga ngo ibyo avuga byose ngo we ntazajana n'abanyamurenge, ngo ntahuriye n'abanyamurenge, ngo ni inama, ngo kandi wazavuga ukuri kose ndi kuza kuvugwa. iyo aza kugira bene wabo b'abatutsi tuvuge gutyo, baba baramubwiriye inama akavuga ngo wirengere. ari ugutuka u Rwanda, ari ugutuka abayobozi b'u Rwanda. iyo ageze kuri Nyarugabo na Ruberwa adashaka kuzuzwa, azamagira umwuka mwinshi muri wo w'amafuti, simbizi, Imana imbabarire. ariko uriya mugabo yigeze kwambika imbaraga z'ubumana. yerekeza abantu mu bwami bw'ijuru. ariko biriya bibaho, uzasome no muri Bibiliya. hari imiryango imwe yabwiye Mose ati twebwe ntidukeneye kuja i Kanani, ariko tuzaba duherekeza abandi, ntituja kubagezayo twebwe twigarukire. nawe yatwaraga abantu akagenda akabashitsa ku muryango w'ijuru, akamagaruka akaja muri politiki. uzasome muri Bibiliya neza, ngira ngo ni umuryango w'Igisa cy'Abagadi n'Abamanase n'abandi baragiye babwira Mose ati turaguheza abasirikari 40,000 tuguherekeze tuzagere dufate Kanani twinjire, ariko twebwe twishimiye mu kibaya hano hakuno tuzigarukire. tekereza guherekeza abandi mu byiza ukagaruka inyuma. mu by'ukuri Mbayahaga iyo aza kugira nk'abantu bamwegera, hari igihe Imana yohindura amateka ukazasanga azagira isoni ku magambo menshi yagiye avuga. hari ariya magambo ya Kongoro. ese Kongoro aramwikorera akamutuka? Kongoro yahaye inzira yiwe, nawe nagende mu byiwe, ariko ye kwikorera umuntu. ese ugiye kuvugira Kongoro?
ngiye kuvugira Kongoro ndavugira ukuri oze ukunuko wafunguye iyi radio yawe hari abantu badakenera amajwi yawe hari abantu bumva bakoraho ariko iyo umuntu atagiye mu nzira umuntu agomba kuvuga amagambo utagira ukoraho utagira ubusesereza amagambo atoshibukana amagambo mabi nibo habivuga abo ngabo kuko baravuga bashingiye abo ngabo habivuga jewe ntavuze ko baravuga bashingiye kuri bimwe bagiye bumva ariko yuriya mugabo aje kugira abantu bagihanura Pasteur Mbayahaga umuntu witwa Apotre cyo kwamata ku bundi bwoko ngo niziri yantumva yari yatanze iminsi Imana yamubwiye nimba irindwi ngo bazarasame n'ingoro kayirangiza akavuga amabata yabo kundakomeye akavuga abarundi ko bahaye bakora imirimo ikomeye hariya kandi abanyamurenge ntaco babaye mugatumva hanze 100 nako abantu 160 dufite abantu benshi bagiye bapfa i Burundi ariko bakavuga ngo bararinzwe singiye muri politike y'ibindi bihugu ariko muzi kuri bazamugira inama azareka ariya magambo n'amagambo igihe kimwe yazamusiga icaha kandi yita ngo ni umukozi w'Imana Apotre ariko hari ikintu nabonye cyashize agaciro nabonye ibintu bitatu muri ejo byashize agaciro ikintu cya mbere iyi pasiteri bakimaze agaciro umupasiteri yari umupasiteri w'umwuka n'ubu ngubu ni umupasiteri ko afite lokansi azi kuvuga kandi umuzi umenya ko bariya bakera bigisha abantu ubutumwa aho bigeze biga teoloji yego n'abantu bigishijwe n'umwuka yamenya gusoma no kwandika akereka abantu gusinzira y'Imana naho uriya uwereka abantu inzira ikirere indege izanyura muri asakayishimira kuri biragoye cyakabiri cyashize valeur ni igisirikare mu gusanga umuntu afite abasirikare 15 ngo ni general akira ko tuzi Najida yaturaga twara antite nini icyagatatu cyashize valeur umuntu atubona uko yakivuga ni umuco waratitutse umuntu wese asigaye yarabaye umwishikira aravuga uko ashaka agakora amavuta uko ashaka imiryango ntigihanana ko nukuri niba tukiri kubyo kuri urimba niba twatandukiriye simbi oya twavuze neza ahubwo turimo turasoza hari uwitwa Cubahiro azabaza wenda tunasoza umusubize mu ncamake aravuze ngo bwana Oze tubariza umutumire aho intambara y'ababuyu aho iri kubera neza ucaka biratubwira ikanguri n'inagiheri hegeranye gute na Mutambara ndagira ibibaru wabivuze nabivuze icyo bita Mutambara ni collectivité kuriya ni collectivité Mutambara kuriya ni kuri Mutambara bose Mutambara inkomoko yayo ni nagiheri uruzi rwa Mutambara uruzi rwa Mutambara rukomoka inagiheri hano kwa Gatete rumanuka rugabanya hakurya ikirumbi na hano inagiheri rukamanuka rugahura na Bengezi imwe hepfo rukamanuka rugahura na Rusuku rukamanuka rukazahura na za Rwingi rukazahura na ziranzo zindi zikomoka za Mugera rukikonera igatanga urwo ni rwo ruzi rwa Mutambara nibwo bitiriye collectivité ya Mutambara no kuvuga ngo uvuye ko ikanguri avuze ko iyo uvuye kuri point 0 ugeze mu kuboko kw'ibumoso wite hasi niho usangaho umuhanda ukata ikanguri ukikanguri hari mu bwami bwa Musambya na Kabonga ukamanuka ukagera ibukunji ukikonera uruzi rwa Bengezi imwe ukambuka hakurya inagiheri ukagera inagiheri ukagera mu bwami bwa Rusema ukambuka umuhanda wose nyine ukagera kwa Gatete niho uza wambukira uruzi rwa Mutambara ukambuka hakurya mu Casebatwa intambara y'ababuyu rero ikirabera kwa Karonda Kibuyu ko barambukira hitwa Rubishako nababwiye ko ari uruzi ruza rukomoka Inganji za Gipimo za Nyarubondo uruzi rwitwa Karangara ukamanuka igahura na Nyiranjugu igahereza Rubishako nayo ikazashira Kimbi
ko bararwanira hakurya mu Camanima ariko bagahunga kuko be ari abavuze bagahunga baza hano hakuno mu Camfizi. Urakoze cyane. Hari indi message hano umuvandimwe yavuze ngo umubyeyi wacu Gitafite turamukunda cyane, iyaba yaratwemereye ngo aduhe namba yiwe tuzagure ikawa tuza tukwigiraho byinshi muze kubagira ni ingenzi. Hari ikibazo uyu muntu tumubwiye akohereza kuri nimero yanje akanyandikira hanyuma nkamufasha uburyo ashobora kugeraho. ubufasha si ugusaba. Oya, iwe yavuze ko ashaka kugura. N'ijambo ry'Imana riratubwira ngo nutangisha indyo imoso ntikabimenye. Iyo muje kuvugana mu gikari byari byiza gusoma. Yanditse message hano, nta kibazo ndakuzi neza, reka nje nyine nzamugisubizo. Ikibazo si wohereza message, ikibazo ni wasomye message. Wohereza message yayihawe mu ibanga ariko isomye ni kwa ntago ari mu ibanga yayohereje abantu bose ko barabibona kandi ariho aranyibutsa hasi. Nta kibazo gihari abinyujije kuri Ruhumuriza nimba ubona ari ngombwa. Nta kibazo. Nashatse kukiranuka kugira ngo anyizere numvuga. Nta kibazo rwose. Niba rwose hari undi ufite ikibazo ni ukuri bafungurire bambaze icyo bumva ndabasubiza. Natekereza ubu nyine ntabo, ahubwo wenda n'amasaha yagiye twazategura undi munsi, ariko nkuru nziza urebe nimero yanje iri aho ngaho. Ushobora kwandika uri hanze y'igihugu washiraho guteranya 1 4 6 3 5 5 3 9 2 9 2 hanyuma unyandikire ndaza kugufasha ku cifuzo cawe, ndetse nimbari n'undi nawe anyandikire kuri iyo nimero. Nivyo vyiza. Arakoze cyane nkuru nziza. Mu gusoza reka ngira akantu ngufasha. Ego. Ababwari ntibumvikana n'ababembe ko bararwa hambere ahangaha bari bagize ikibazo cyane. Ngira ngo uribuka umudepite wawe witoshenira ari yavuta ikibazo gikomeye cy'ubwami bw'ababwari. Ababwari nabo ni nka minorite, ntabwo ari benshi, nabatuye hariya ibubwari ni hariya harangizanya na Kigoma Tanzania. Yego. Ni abantu bake cyane n'ababembe barabapriva, ababembe ntibabemera ko bagira ba chef. Abamasanze bo bari bagiranye. Abajoba. Abajoba bo barashize ntibakinavugwa, abasigaye bakeya babahinduye ababembe. Ariko abajoba ubu batangiye kuzamuka ko barababwira ngo na Fizi ababembe bagomba kuyibamo kuko umwami wabo w'abajoba yitwaga Karemberembe. Buri Fizi bazabahita Alembelembe. Ikaremberembe abantu babaye Fizi. Iyo ukomeje hariya kuri bandari ugakomeza umanuka umuhanda wose uja mu ruzi rwitwa Nacerere, niho haba mu matongo ya Karemberembe. Aho no hari hatuye umwami w'Amasanze. Mu by'ukuri ababembe nta bwami bagiraga. Baraka ni umwami w'Amasanze, Swima ni umwami w'Amasanze, Mbogo ni umwami w'Amasanze. Nta ababembe bigeze bagira ubutaka. Ababembe bamanutse nyuma cyane bika ku muhanda, ariko bari hariya hejuru muri Maye Plateau bavuye inyuma mu ishyamba. Yego, wajya bihaya gutyo. Nta ababembe nta namwe. Ababembe nakubwiye ko ijambo mbe riva ku ijambo gusaba. Mbereza. Abamasanze baravuga ati abangaba ni bambembe. Mbereza mbembe. Izina ry'ububembe rirafata, ariko bakaba abantu bajijutse. Nza numva bavuga ngo mushakora bambabarire sinje babivuze kandi nazumvanya abandi. Ngo hari umuntu bavuze ngo habonetse ikindi gihugu ku kwezi. Aho Mugabo mwabwira babateme none mugire tugende vuba abanyamwo batazakidutanga mwatabanyazoro bazakidutanga mu kandi iki gihugu barajijutse kuturusha. Mugire tugende vuba abanyazoro batazakidutangamo. Ababembe aho bageze abo muri rura ntibagire ngo mbagere n'ababembe. Ababembe aho bageze bazama bahita habo. Kandi bikama bifata ibo bagira ikintu baturusha.
bamenye kwiyitirira ahantu hakaba habo. Bima ni umuntu ni kwa Murima, Murembe ni umuntu ni kwa Murembe, Rumanya ni umuntu. Rumanya we bamwisheje ubundi yapfuye muri za 70 na kangahe, aho uza bumva bavuga ngo sinyatire yakire Rumanya. Baramubwiye ati se Rumanya hari wako bavuze ngo harabashe nese, ati ntabahari, sinya. Arasinya ngo amare gusinya abo bakira aho ngaho aduyikera abarabateye. N'ubu ngubu mu Babembe bagira umugani uvuga ngo sinyatire yakire Rumanya, ngo Rumanya yishwe na sinya yiwe, ngo Rube ni umuntu. Ibo bazagenda bagira ahantu bitirirwa, ariko twebwe ntabyo tugira. Urebe nariya muri bene wanyu mu Bakabya, ubu mu Bakabya ko birashira hagiye kwitwa Byenda umbabarire, hashobora kwitwa kwa Kiyoyo kuko ubu hano niwe uhakezwa, niwe revera. Hakurya ubu hariya kuri Miko uzasanga barahinduye bahitire pasiteri, kwa Rutaganda kwa pasiteri, kwa Kayogo hariya ubu barahinduye buko kubarita amazina ngo ni Kanani, kandi nta Kanani yahari iwacu. Amazina ya za Kanani ayo sa yacu, ayo mazina agomba kuhaba na za Bagdad. Bagdad impamvu bayivuze cyane mu Minengo nari ndiyo, bakaba basinzi cyane burumogi. Ndetse twatuma tugira n'abana bamwe basigaye basenga mu Basilamu. Kandi udufata ko muri kariya gace k'iwacu hari amadini abiri atahabaga. Nta munyamurenge w'umudive wabagaho, nta na munyamurenge w'umuyisilamu wabagaho. Yego. Hari utundi tudini tw'Ababembe nk'aba babahura base babahura bazabita bakibango. Babahura bakibango naturaga mbona abakanisa kabo kamwe kaba bahura. Beura yayineza numva y'abantu ngo bazaja muri Beura. Beura ni nziza. Baturaga baririmba ngo watu wengi wanadanganyika kusema bahura sintume. Urumva? Alahi waba nuko ukasanga kandi uzatuma nkuriza mu madini hariya bizakugora. Ugasanga ari uko umuntu kuri warireba abanyamurenge ijambo rya mbere nkubwire uze n'ubo twaganiriye byinshi. Abanyamurenge twamenye Imana, kandi Imana twagize ifumbire y'Imana muri twebwe. Nubwo mubona abantu bagenda batatira igihango, ariko tuzi ko turiho kubw'Imana, tubeshejweho n'Imana, turindwa n'Imana, kandi twanyuze mu nzira nyinshi ishobora kuba twarimbutse tugashira. Ababembe baturaga bagenda inama zigakorwa, bakaba bavuga ngo uyu munsi tuzareba abantu bahagarare ku mazu. Reba intambara zo kuba bari barakoze resansema, bamenya abasaza basigaye iriya guhera ku ndondo kugera Imirimbo. Hari umubembekazi wababwiye ati nubwo mwakoze inama mukaponeho Mari, nubwo mwakoze inama yo kubica, Imana yarambwiye ngo ni mwebwe muzagera ingaruka gusumba izabo. Nibyo Mariya mukapone n'ubu ngubu arahari ndarapfa. Ababamo none ababamo nyene ndibuka undi mupfu rero ngo yarababwiye ati twagiye gusenga Imana iratubwira ngo ntaco muzabakoraho. Kuko bahunze banyikoreye batese Imana bakwikoreye gute? Nigeze kubikubwira ati wa munsi mwabonye pasiteri runaka ndavuga izina yahunze yikoreye ingoma, ni jewe yari yikoreye. None basigaye banyaga za sente mu ikanisa. Amasente mureke mugende bayanyage. Imana yaduhaye ibintu, Imana ukunyaga ibintu by'Imana. Ndibuka hari umuntu umwe wambwiye ngo abana batwaye uducupa ututwameza tumwe bazaheramwe abantu ameza, ngo presque bose barapfuye. Imana ntawe uyirwanira. Muzamuye ikintu gutateza kimbabaza n'abana biwacu bari mu kerenza ibintu by'Imana. Ndi mukubona bamwe bavuga amakuru aho ngaho ukabona ko baruzuzwa. Sarire ko umuntu yaruzuzwaga mukamutinya nk'utwaye mashini gani ubu ngubu. Ariko ubu ngubu kuzuzwa ni ikintu
bike bari mu kuvuga amakuru aho ngaho ngo banezerewe bakuzuzwa aho ukabona muntu yaje kuzuzwa bakamufotora hayo yuzuzwa umuntu yaje kuvuga ubuhanuzi bwa nibihe umuntu yaje kuvuga ubuhanuzi bakamufotora hayo avuga ngo Imana yamubwiye gutya ibintu byibanga mugende muzamubwira abana biwacu ari abaho mutuye ari nabandi bazavuka muzamubwira ngo tugire Imana itazibesha tugire Imana ya yindi tuba tugenda gusenga ya yindi Imana twamenye kera itari yaba bubu ngubu bagenda bayitwara mu simbizi simbizi kabisa muzamwigisha abana kubaha Imana tuba twubaha Imana ntizikerenza Imana ntizikerenza twarayibonye Ruhinamavi twarayibonye igakenke twarayibonye urubyiruko rw'ubu nyine mutangire muzamubwira abantu ntibakazatubwira ngo Imana y'Abisiraheli bazavuga ati Imana yo kuri Ruhinamavi Imana yo kwa Buhimba Imana yabanye n'abana kuri Poezero Imana yabanye n'abanyamurenge ariko utekereze drone bavuze ngo uzarasha hafi 3,000 mu Minembwe abantu bakaba bagihari ese mwagiye muvuga iyo Mana ko twayibonye n'amaso gutya ku mugaragaro kandi batazayivuga abanyaminembwe bo barayibonye bari muri Haut Plateau barayibonye natwe tuba tuyumva twarayumvise kabisa cyane rwose hari undi ufite ikindi kibazo kure yarakibajije ariko wagisubije witwa Sam yavuze abantu nibwo batangiye gakuza umumbarize ese abajoba batandukanye n'abasimimbi sinzi ko mbisomye neza ni abasimimbi baratandukanye abasimimbi baba muri groupement y'abasimimbi abasombo baba muri abasombo aba bandi bababembe baba abona ababembe ayo ni amazu y'ababembe ni amazu ni bamwe abasimimbi n'abasombo abajoba ntibahuye abajoba bagirana isano n'abamasanze n'abariya bo abagirana agasano bukeya ni abajoba ni abamasanze ni ababwari n'abavira abo bagirana isano bose ni abantu bakomoka muri Tanzania natekereza Sema yumvise arasobanukiwe undi we yabajije aravuga ngo uzadusabire muzehe Gitavi azaza kabiri mwiyinga uko dukeneye kwiga ariko iki ngiki wenda tunasoza mufite ibibazo mwumva twomubaza cyangwa ingingo mwifuza ko yaganiraho mwajya mutwandikira kuri iyi nimero nyine iri hano kuri screen zanyu hanyuma mukabiduha natwe twabimuha mbere y'igihe tukabimusaba akabidutegurira akaza kutuganirira arahariho kabiri mwiyinga ni gakeya nawe usabye nibura yo waruvuze buri munsi ariko ndizera ko muzehe Gitavi azaba hari mu gihe ibyo mukeneye byose ko abasobanurira mugiye mumfasha mukabyandika nanjye byamfasha nkabimuha hanyuma akadutegurira muzehe Gitavi reka dusoze nashimira Nkuru Nziza ubutumwa avuze yabungejejeho ndamushimiye cyane Nkuru Nziza nanjye ndaza kugutumikira ngo ubusabe twavuze ruguru turi bato turifuza ko muzehe Gitavi yazaza kabiri mwiyinga urakoze rero hanyuma reka dusoze rero tugushimira wakoze cyane muzehe Gitavi abantu bari bagukumbuye tubahaye isaha n'iminiti hafi 15 ndizera ko abantu banyuzwe reka ngushimire urakoze nawe ndagushimiye abantu bari bakumbuye amakuru yacu ariko nabyo bivuga ariko ntibari badukumbuye bari bakumbuye ibiganiro zanje nawe ibiganiro byaje barasubijwe nushaka kuzababwira rimwe na rimwe wumva ko navuze imihana yose umwana azavuga ati njewe umuhana wacu hatuwe ryari hari inde umuntu aza kuvuga umuhana wabo bafasha kumenya igihe haturiwe nuko hitwa abahabanje nuko hitwa njewe ndi mu kugarura inyito ya mbere inyito ya mbere inyito ya za Nazareti yo mu mibunda sinza nzemera inyito ya za Sinayi sinza nyemera hariya igakenke ni kwa Makuza
hitwe kwa Makuza, hitwe kwa Makuza, he kwitwa kuri Sinai. Hitwe kwa Makuza hariya aho biti Nazareti, hitwe kwa Nyamakobwe. Ujya mugabo bavuze ngo abembe ntaco bazadutwara ngo ahubwo bazatubuza ijuru. Ntumva ko ari umugabo ufite n'amateka aho Ni Nyamakobwe w'abahiga. none ibyo rwose nituza naje ugasanga aho kwita kwa Nyamakobwe ngo ni Nazareti. Nazareti se mu Kinyamurenge nukuvuga gute? kera aribagiranye uwo musaza. Kera Nyamakobwe Imana namusaruye mukiwe mbone ndetse n'umuhungu wiwe yaraje aho ngaho ejo muri Amerika gwayo. Pasteri yarahaguye ejo bundi bazanye umurambo twawushinguye hano. Sigaraba kandi yaraje azindutse mbashike agwayo. Aho hantu hanyu naho ntiyazakunda ingenzi nta ubizi. Humura ko turagaruka. Humura turi kugaruka dusubira iwacu. Oya kabisa kugaruka ni ingenzi gusa muza muguma mwigisha abantu umuco munabigisha no kumenya ubwoko bwabo. Umwana kumenya ubwoko bwiwe ni vyiza, ibisekuruza 2 3 4 5 ni vyiza. Hari ibyo tutagira abandi bagira, abandi batazi gutsinda. Ijambo gutsinda ni ijambo twihariye. Imbere bayita intarambi, uko bayita intoraguzi, inkima bayita intarusi. Amahembe bayita amashemeza, inkoni bayita ishona, igitambara bacita igitimbizo. Urumva nk'ayo magambo si amagambo twihariye cyane agize ururimi rwacu. Amara mukavuga ngo uruzara ngo ni uruzara ngo ndege yabashe kwishakabuka ariko mana ndege yabashe kurasa akabuga ariko yemewe.